Wabafowethu lasuka lahlala sikhuluma ngokhuzana indlamleze emculweni kaMaskandi ke lapha ke adedela ke icover ke ka track ke number 9 ke lapha ke siyazi track number 9 kusuke ke kubhuqwa ke amadoda akweminye imizi. Hayi bafowethu hake nginibingelela la kwesiqiniseko eSemedia. Moqala ungelekele ingcolo zobulungisa ke uqandazela button ka subscribe uphinde like lama video ke engiwenzela wona. Wabafowethu ke lasuka lahlala kuthiwa lise center lisema 18 kwasho yona ke indlamlenze ke lapha ke bafowethu ukhuzana ke sayidedelele ke lapha ke icover ke ka track number 9 ke lapha ke yebafowethu kuqokiwe kodwa ke angikho ke la nayi indaba la ikhona uchaze kanje utrack number 9 uthe uma ke impi yakho iphakathi kwabantu ke nabantu besifazane ke ungalo ke dedela ke izimbali ke kuyabathokozisa ke osisi ke izimbali kusho ke ukhuzana ke indlamlenze emculweni kaMaskandi ke lapha ke eveza ngokusobala ke umongo ophethwe ingoma yakhe ke lapha ke oku track number 9 engikholwa ukuthi ke ama Blue Nation isizwe sakhe ke esikhulu ke sijabule makunje. Siyazi ke bafowethu ukuthi ke lesikhuluma ngokhuzana ke sikhuluma ngensizwa ke sikhiphe na date ke lapha kanjani mhla ka 15 November njengoba nje namhlanje ke kumhla ka 6 years album shuthi ke sekusele nje lapha ke insuku ezithi mazibe u9 kuphela ke lapha ke uhlala ke album kakhuzana umfoko mpongozi indlamlenze emculweni kaMaskandi. Mina ngakuthembisa ngathi ngizokuthatha ngikubeka njengoba konjalo ngenza lo msebenzi bafowethu asidibane nje kwezinye.